well wang dera ran luen ka jenis tur ma bana lingwa same te ke sheng mishal ke nyayo na ban jeling store me nyayo jen te ke run ti jandang dio gwidara wala run dab kade shenga dor mishal ke Wisconsin jen gwada dan shengaten jen te ke rikta ngwana longre te kade jen noga gambling ki ramadan la ngara ke kwa ke ba ngara ke yo jen ta dan teten jen bo la yo la ka kwale lo che yo kon kan ni ke tukde jen ba cha kon jen ba ke kwi shurka kan mishal ke fraud ala fraud o jen bi ngwak bi ka pel ka do mi shajen nya yo to ton la ka lede nya yo jen te ka mede mishal ke gadwech te ka run jen dang diok lo kwini jen ka nya yo ko nya yo te ka run te jen dang diok widaro no jen ka meta lo shenkan kel lo nokkan rodian ka ron kina dang rid wel bakel shi gadwech ja te ka jwe mi dira long jwe mo jwe mi bej gadwech cha kep jwe shal ke jwe posni ki lung disease alo jen take high blood pressure ki take dirium ka jen bo take jida mala bej alo take stomach problem alo no doctor shikana ngache mandana tu jwe mo quick kan lode eno ngume de je garwich dere beke jamo ka ngumu mo garwich mo je ke jwe post no ka je ka ngumu jamo ka menshal ke idirium high blood pressure to tonic ka tin ka garwich nya yo shonan wo dere garwich dere ja logan sham alo luede nya yo la garwich la je ya ko ka ngwani be jien bo we ka groceries ko da konan la kwak ya kwa ka tin ashit ka meat jen jala yo ya european man boni no alu jen ramadan kuti dial ko kariya leka dordan te gadwi teten gadwi la yula ka kame nyayo no nyayo be kwak ba ka wokok no alu shi gadwi che nyayo che chu ngada long ka ta dan tikin ke je ko shi kamet en gwat mone gadwi jen che nyayo che jamo je ka yo shit ko yo de laro no le de ka yo tina no gadwich malale de la yur ni yo duwe la ka europin no lo la ren kene bil be yo tob ka europin no dundo nya yo mo no ke longwa to mo jen la wi ngare jen no na gambling la yuten content cha kamela ka wi ngara kamen chol ke casino ngai jen casino ten la ngara la ngara ka ko tele no nya yo to tola ka le de nya yo la yutu ngwala ka gore lonko en casino gwadal na ngartan la yutu ngwala ka wese so sho gor no ne be yo gadwich be ka kwal you know kuje duo badan dere ka kwal ka you know your plan chu jere aleka shu nya yo poinde chura jako bala ramti ka lonka gadwich no churo de jako bala gadwich attorney mluno di mite michi to ka gadwich gwasamo la kich gadwich liu no de yo di alan kon la yo garu de we kanga de we kaje lo mete mi chi to ka gadwe chi ka nga sha lingwad men o gadwe ji te ka jui post ni mete mi chi to ka gadwe you know de gadwe no de yo ka dial no de ka we ka jen chi ka chal ka nya yo woni chi nya yo che te access ke che yo ten kon te ka gadwe chi ka nga je no ka yo shop ka de no che 70 box mala gadwi la yo ka ledatin che ka nen ko yo shop kadi an gwaz me che ngaje no te gadwi te yo ru wan cho to ko mo kwala yo gadwi no gadwi te jo ipan ba chi jo mi dit jo to ko me kwala yo gwanda kon cha to tin no shi won no be yo ba ka gore ke warga ba ko kamrar ko ngai kone ni siang te me shal ke shek kene credit card no shek la ja gore karwade ko cha ngada longa gadwich be jien be yuto ba ko ngar ka casino gwada dana ko gamble tin chi jenya yo poinde chi won no ne be credit card gadwich be jelep no shwe gadwich mo ga credit card ka shoot gadwich ko be yokula wetin an gwada mo cho yo diala konen te ga bang ka bang gadwich an gwada mo ne sho ka kamrar kan dia no ke jen gwasa mo a chi nya yo che we ka casino gwadu cho ngar ke yo
yutin kone cha nang gwat mo cha ko spend ka do mi sha jen cha we ka bari we ko ka tungwan ko ko ti go jena bo we ka trip ne cha ka do da ran jen bo we da dien le lo ngar wi ne mi te ga visitation within ke trip te dia la to cha nya yo cha ka lat ka to na nya yo la kai la ja ka je ko jen te ka mad de ko no sholo no take a boyfriend and la ka ja ka ano jen lede ka dental assistant gwal dan la le la ka na ka tin jen gwal dan lede tin la ja la re no you know you reality you know la ka wiya kene ka jen gadwich ko gadwich ler shirka boyfriend ba yo gwal ba ka nang bo nang ka casino yo ya ti jeno nya yo la budin la win ba la ro en la de ka dental clinic lo jen gwal dan la ne ka kele gwada mo me chi ka jen kan en wude me kene nya yo la gadwich no ke 2018 chu nya yo gwada me wache YouTube shop ke YouTube shop ke kinit to koru jen dangwan ala $140,000 chu ka kwal ka gadwich en gwada mo chu let's say de yo dial de keten no gor nya yo gor jeno der yu dial ko ne te gadwich der ka kan no chu nya yo chu no ne meche yu garu dial che ka tu batte garu te yu tu ngwan te tan den cha ka de je ka jen ko chi nya yo che yu dial ko non te ka bang kwa ta mo ya ka kan ten dia so lenga man chiro la jen ne chi nya yo che goro ne ko che yu dial ko ne te ka garu chen te ka saf box ki ta dan che yu ko to ko je yu goro di ba yu tin ko te garu ke to baka kan du no tele gwa me je kake gadwich te ke yu ti cha to yu to cha ga to du no tele do mo de nya yu ke je yu to de ke je enemy ti gadwich chelu du no gadwich point yang gwa mo ngo de ba te ke ju mi dit you know te ke ju mi dit ba tele do mi mo me de nya yu ke je ka ngo gadwich ngo de te ka yu gadwich no chu goro jen der garu der je mo kerek chu nya yo pone chu ro mo ke plan mo shula do ne be gadwich no be je kap chon ko jen cha je bene ne ka ti kon la be ko garu te ka mene yo mi chiran wo be ne kon la jal tin ba gadwich ba je gil be ga jogo no gadwich no te ga jemi di long chiab chu kude la na juga chiab chu kud gadwich an gwasamo chu nyayo chu to ko ne na ala ngayen man shal ke eye drop la well wang shali design well wang mo wala nyayo lam to la ja kene ba jelat you know kamandana mat gadwich be latin you know ko en kam ko la dan te ka jen well wang mo you know da ran der jelwang mi ci gadwich yo mi ci ma yo ka sha well wang chala te dunga de la jen la point la je ke be jalong no so gadwich la puti cha lueng la ka ma de no an gwad ma chu to ko je week ki jak point ka pol alo an pala me pal ko jen we ka miliwa wo point ka mituka shuga tene karwon ke nyayo e meni me chi nyayo chu ku decide an wonena gadwich bedil nak chu gadwich wono no be jeleli be je ku poison cause ngai kon ten kon lat krudien an gwadamo ti nyayo awai shu plan di chu ku realeka wa shu yompini chu realeka ka chu re yo mo ke piu me che mo ke piu no chu ka lat ka glass wo be mi che tiang lo che tiang ka jen wel wang mo ne no che gari ka je che piu che ka luang an gwadamo chu nyayo no shu piu to chu ka chu luang chu gadwich chu kamat ko ngede nyama chale me nyayo ko gore ka korta ka gwadane she mat ko cha tiang tin long chu gadwich chu liu no en nyayo she ono dere gujenu en lia gar me liuni jen bas ko cha mat ka wal duno wala konen cha mat no ai ka waltin konti la ya nunga ko jen cha mo ka wal ko jen take lung cancer ki take joy post ni and then chu goro be pills ke wal ko ken be ganung baga belab gwada dan ente gadwitin ko ba kule letchi I naga waltin kontin cha ukok no ka clinic ka kore
chu nya yo chu yad yo de jukume ka mi che polini yo de kamo kine kon dolwal ko jen chedwal chero jaga le rode chedwal shi gadwe cheryar ka ramadan en nakran ngwado mo mi chi polini shi gabano no cha gadwe cha je no sheliu no cha gu no jen cher mena ka roda karwa de ka walin kon chamat cha gu no che gadwe cheliu ka gadwe ngwado mo ramadan che jako ba mi cheliu ende kamyo nga nyayo dundo nyayo gwad man char ajeno mi shi gadwe cheliu den biyo di albu we kaje ko jen plan dan ci rela ko ne ka gadwe kaje en gadwe point take gadwe de miten wenam gadwe de che man chalat nyayo che jangat jen point suspicious gwe jeno nya me chol nyayo jen na gadwe jo an gwad mo shu gadwe cousin ki gadwe de shu gorodi be nyayo no bejetich churo the good lawyer ran ngoni bitin kon lat kuren bakalat no wan gwadmo chu jen lawyer mo chu we ka kwa gadwe dial nyinga dial te kon te sha stage spent yo titin no te ka tungwan te chwa jigan gwasmo yo te keri kon tungwan re yuna kon la wia tila de ko la tila wia tin tila wia ko ko ngwa so gene na me shi lawyer mo dung gada way gadwich me chi resindi ale kon la ko ngwan me chi ka check yo jega no take a fake receipt ti cha kamrar enon ti cha thok ka kore me cha gadwe cha nang ngai kon gwadan la na to agoten chaw tem doctor chaw jega no ti point e te ka mishal ke toxicology report cha no ngwadamo cha jega no di cha gadwich cha jalwen wa gadwich charge poison so mi chala no chaga charge poison chagu jino ba nyame ba jedil ba case de ba jedil chu police ni you can case nyom lep kana ka kwinyayo twa nyayo twa goro ba telephone de kana computer ba ka check me china ben ka nyayo cha computer nyayo charge gno jen te ke research mi chagulat do badan and there ran there je poison ke je ki there je lwen ke je ki there ran ne ke je charge bangat to ajigno nyayo je plan me che guri leka to ajigno take a well me use me shale Visine eye drop Visine mo jen a well one gwada mone to nyayo to ayu kef e jikume ka to nyayo to aje yen ko kor ke me no cha computer cha check chari saje mo chari aleka ka chaji gno jen gula je ramadan en nakra to nyayo chwaji en ngwasmo no chu nyayo poinde a chwaji gno jen e guilty ke chaji der cha nyayo chayo yen ke fekte kade en isturne me jo no konno yen chu plan chu je let ko bran binak your partner ramtin kel no deri nak chegwa nyame chale nyayo chaje yen ka pekte ga de kelu ajen tab te ka jere tijen aka plan mi jeng mi chare aleka ngare ke kwak mede ka kwang chenga na bare mar ngare ke casino ki ko gamble te lat ken tama no anetin kon tilamen shagwan wojin bi plan mi shirgana mo biri aleka ki bi kwaku bi karior ka do mi chajen ka jina bi plan mi jeng mo bi jiw nagarun beri aleka kiebe jowu yar lat kano nene ngay ne madun wo man metede ani biya teka mal